kuwa kane wo ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane mu 1980 saa 12:30 z'umugoroba ahantu runaka mu nyanja y'Abarabu hari aparitse ubwato rutura bw'intambara bwikoreye indege zirwana ku rugamba bwa USS Nimitz Aircraft Carrier bw'abanyamerika. Muri ayo masaha y'umugoroba asatira ijoro ubu bwato bwahagurutse indege 8 zose za kajugujugu zahari urugamba zo mu bwoko bwa RH-53D helicopters. Icyo gihe kimwe ku kirwa cyitwa Mazra kiri ku matwari y'igihugu cya Oman ariko kikabirindiro bikaze by'ingabo z'abanyamerika na wahagurutse indege nini za gisirikare zo mu bwoko bwa C-130 aircraft, indege zikorera imizigo iremereye zikanagenzura ikirere cyose kiri kubera mu rugamba ndetse zikanatanga ubufasha bwa gisirikare burimo n'ubutasi. Izi ndege zose yaba izahagurutse ku mato n'izahagurutse ku butaka zombi zerekeje mu gihugu cya Iran muri iryo joro zinjira mu kirere cy'iki gihugu mu ibanga rikomeye zigendera hafi cyane y'ubutaka kugira ngo zitagaragara kuri za radari. Indege 8 za kajugujugu zarimo abasore bahumuye bidasanzwe babarakare ku rwego rwo hejuru bagize umutwe wa mbere wa gisirikare utinyitse ku isi hose wa Delta Force bari kumwe na bagenzi babo nabo babarizwa mu mutwe udasanzwe wahabije isi yose witwa US Navy SEAL Team 6. Aba basirikare bose nibo ba mbere mu beza Leta z'Ubumwe za Amerika ifite bari binjiye muri Iran kubohoza ku ngufu abanyamerika b'abanyacyubahiro 52 bari bafashwe nk'imbohe muri ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika yahoze i Tehran muri Iran. Ubyumve neza ko indege 8 nini za C-130 z'ubwikorezi zari zetse intwaro nziza zigezweho z'urugamba zinahetse amavuta agomba gushyirwa mu ndege za kajugujugu mu gihe baraza kuba bari mu gikorwa batiriwe bakata ngo basubire iyo kure bari baturutse. Izi ndege zose zari zateguye ko ziraza guhurira hitwa ngo ni mu butayu bwa mbere cyangwa se Desert One hagati mu gihugu cya Iran, akaba ari abasirikare bafatira intwaro mbere yo kwinjira mu gikorwa nyirizina. Iki ni igikorwa kinini cyane abanyamerika bise Operation Eagle Claw. Kajugujugu 8 zinjiye mu kirere cya Iran zigendera hafi cyane y'ubutaka kubera imbaraga nyinshi zizo kajugujugu za gisirikare no kuba rotor system cyangwa se imihoro yazo yari karagaga yizenguruka byibura inshuro 500 mu munota umwe gusa. Ukongeraho ko izo ndege zarimo zigurukira hafi cyane y'ubutaka mu bice by'ubutayu. Ibyo byatumye habaho kuzamuka k'umucanga mwinshi mu kirere bimera nk'igihu cy'umucanga gusa ku buryo abari mu ndege batari bakibasha kureba imbere yabo kandi izo ndege zombi zagurukaga zegeranye. Icyabaye nuko imicanga yabaye myinshi mu kirere bigera ubwo itangira kwipakira mu bice bimwe na bimwe bya zimwe muri izo kajugujugu zitangira gukwama. Ubyumve neza ko 3 muri zo zapfiriye mu nzira. Hamwe izi ndege zose zari zateguye ko ziraza guhurira ahagana saa 6 z'ijoro nibwo zari zisigaye zitarapfa zatangiye kuhagera ariko zahageze ari nkeya ugereranyije nuko bari babiteguye. Ubyumve neza ko mu ndege 8 za kajugujugu zari zateguwe izahageze zikiri nzima zari 5 gusa, nabwo kandi zigeze aho zari guhurira kubera imicanga yari yabaye myinshi mu kirere zitabasha kureba imbere. Izi ndege ubwazo zari zisigaye zatangiye kugongana hagati yazo maze habaho iturika rinini cyane. Indege z'umunyamerika zirashya zirakunguka ndetse iryo turika rinagira mu biturage byari hafi aho bahita babahururiza. Abasirikare b'igihugu cya Iran bahita baza kureba ibibereye mu butayu maze abasirikare ba Delta Force na US Navy SEAL Team 6 bari bakiri bazima barokotse iturika bipakira mu ndege nke cyane zari zikibasha kuguruka bakizwa n'amaguru nako kajugujugu bahunga ubutareba inyuma. Abasirikare ba Iran bahageze babona indege zakongotse zirimo imirambo y'abasirikare b'abanyamerika ku butaka bw'igihugu cya Iran. Kuwa kabiri wo ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2016 saa 5 zikira saa 6 z'amanywa ubwato bubiri bw'abanyamerika bwahagurutse ku nkombe z'igihugu cya Kuwait bwerekeza ku nkombe z'igihugu cya Iran mu ibanga rikomeye. Bwari ubwato bw'urugamba bwiza bugezweho bubarizwa mu mato yitwa FAC Fast Attack Craft. Aya mato abiri yombi yari yikoreye intwaro nziza z'urugamba atwaye abasirikare 10 b'abanyamerika bo mu mutwe udasanzwe mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika witwa US Navy SEAL Team 6, umutwe utumwa gukora ibyananiye abandi basirikare bagenzi babo. N'abasirikare bagenda ari bake ku rwego rw'uko abasirikare 10 gusa muri bo baba bahagije ngo bakore ibyagakozwe n'abasirikare barenga 100 basanzwe. Icyo gihe aba basirikare binjiye mu matwari ya Iran bafite intwaro nziza z'urugamba ari byo batumwe gukora mu ibanga rikomeye. Mu gihe bari binjiye mu mazi agenzurwa na Iran mu kanya nkako guhumbya bisanze bazengurutswe n'amato y'ingabo za Iran, ibipimo by'intwaro zabo bibari ku mitwe bose ko bari 10. Gusaragurika guto kwari kubaho umunya Iran yari guhita yivugana abasirikare 10 b'abanyamerika bitwa ko bahabije isi. Icyabaye nuko abo basirikare bahise bamanika amaboko bafatwa bakiri muri kilometero 3 uturutse ku nkombe za Iran, bivuze ko bacakiye bataranagira ku butaka. Icyo gihe Iran yabajije abo basirikare bari bafashe icyo bari batumwe gukora, bavuga ko batagenzwaga n'ikibi ngo ari amato yabo yabapfiriyeho bari mu nzira berekeje muri Bahrain, birangira bayobye bisanga mu mazi agenzurwa na Iran. Ibaze ko Leta z'Ubumwe za Amerika ubwayo icyo gihe yatakambiye Iran isobanura ko ari ikibazo cy'amerekezo cyabayeho, birangira Iran igize impuhwe irabarekura.
Ntituzi ibyo Iran yakoreye abo basirikare, ariko mu mashusho yashyizwe hanze n'igihugu cya Iran yabagaragaje aho bari bicaye nyuma yo gufatwa bafite ubwoba, bafite igihunga, bamwe bahabije isi icyo gihe bari bahabye, bapfukamye ibiganza biri ku mitwe, bamwe bareba nka mbega urubwa, ikimwaro cyakwiriye ku masura yabo. Ubyumve neza ko umwe muri bo yari ari kurira buhinja. Tekereza kubona umusirikare nk'uyu watojwe bidasanzwe, agatozwa kinyamaswa kurenza abandi bose mu mateka yose ya Leta Zunze za Amerika, ari kurira amarira agatemba ku matama. Mw'abantu mwe, Iran ntisanzwe. Ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kw'ibihumbi 2026 bwa gatatu Leta Zunze za Amerika yongeye kohereza abasirikare babo ba mbere mu bezi ifite batinyitse kurenza abandi ku butaka bwa Iran kubohoza umusirikare umwe w'umunyamerika wari rwagati mu gihugu cy'umwanzi, bafite ubwoba ko Iran iramutse imufashe yamukuraho uruhu bakamwotsa buhene imbere y'amaso y'isi yose. Byagenze bite ngo umusirikare w'umunyamerika yisange hagati mu matwari y'umwanzi kure cyane y'iwabo ku buryo gutabarwa byari byegere kudashoboka, ku rwego rw'uko yohererezwa ingabo za mbere nziza igihugu gifite nk'aho bagiye kubohoza perezida? Uwo musirikare ni nyabaki uhangayikisha igihugu cyose cya Leta Zunze za Amerika? Ese koko yaje gutabarwa nk'uko baje kubitangaza nyuma, cyangwa ahubwo Leta Zunze za Amerika yarababeshye ivuga ko yamutabaye kandi ahubwo byarabananiye kuko uwo musirikare nta sura nta n'izina rye bigeze batangaza? Kuki bishoboka bite? Byagenze bite? Iki ni igice cya 10 cy'uruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation, cya gihe isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri zero ngo hagire igiturika gisandara. Turinjirana mu kuri mwahishwe mwese guhishura uburyo ingabo za mbere zitinyitse ku isi za Leta Zunze za Amerika zerutse gukubitirwa muri Iran akabuno kagatukura, bakabeshya ngo bari bagiye kubohoza umusirikare wabo wari wasigaye ku butaka bw'iki gihugu. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma magazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Byose bitangizwa n'indege nziza y'urugamba yo mu bwoko bwa F-15 E-Strike Eagle. Ni indege y'abanyamerika iri mu za mbere nziza z'urugamba Leta Zunze za Amerika yigeze ikora mu mateka yayo yose. Ni indege kabuhariwe mu kurwana urugamba rwo mu kirere, ihangana n'izindi ndege cyangwa igacucuma ibiturika ku butaka. Iyi ndege y'indwanyi iyo iri mu kirere birimo abasirikari babiri bari kuyigenzura mu buryo bwuzuye. Umwe muri bo aba ari pilote uri kuyigurutsa ndetse akanahangana no gukwepa ibisasu byose byaraswa kuri iyi ndege. Naho umusirikare wa kabiri yigendamo aba ari ukoresha intwaro
z'iyi ndege ni Weapon System Officer WSO. Uyu niwe ugenda yitegereza hasi ku butaka ahitamo ibipimo bagomba guturitsa, akaba ari nawe ukurura imbarutso misile zikava ku ndege zafatiyeho zikisekura ku mwanzi. Ubyumve neza ko iyi ndege iba yaguruka intera byibura kilometero 1610 itarongerwamo amavuta, kandi kabasha kugenda ku muvuduko wa kilometero 3018 mu isaha imwe gusa. Ni umuvuduko usatira metero 840 mu gihe cy'isegonda rimwe, hafi kwikuba 2.5 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Biri mu bituma iyi ndege iri mu za mbere zihenze ku isi mu ndege zakorewe urugamba, kuko ikorwa ku giciro cyarenga miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Ibaze indege ibasha kugurukira ku butumburuke bwa kilometero 18 na metero 280 uturutse ku butaka, kandi yikoreye biturika byibura bipima ibiro birenga ibihumbi 10. Kuwa gatanu wo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane kw'ibihumbi 2026 saa 8:15 z'ijoro, indege ebyiri z'abanyamerika zakorewe urugamba zo mu bwoko bwa F-15 Strike Eagle zinjiye mu gihugu cya Iran, ziciye mu majyaruguru y'iburengerazuba bw'iki gihugu ari imisozi y'ibihanamanga yitwa Zagros, imisozi miremire yegeranye izengurutse mu bihugu bitatu birimo Iran, Iraq na Turkiya. Iri joro izi ndege zinjira muri Iran zarimo zigurukira ku butumburuke bwo hasi cyane zegereye ubutaka kugira ngo zitabonwa na za radari, ndetse impamvu zahisemo guca hagati y'iyi misozi y'ibihanamanga nuko bashakaga kugenda basa nk'abaca hagati y'ibihanamanga n'ibibaya biri hagati y'imisozi, ari nako bagenda bikinga iyo misozi mu kwirinda ko babonwa na za radari z'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere bukorera mu burengerazuba bwa Iran, zikaba intwaro zo mu bwoko bwa Bavar-373 Long Range Missile Network. Ubyumve neza ko izi ntwaro ziba zatahura zikanakurikira mu kirere ibipimo bigera kuri 300 icyarimwe, kandi zabasha guhanura indege cyangwa misile byinjiriye igihugu bikiri muri kilometero 320 kure yazo, ariho hose ku butumburuke busaga kilometero 27 uturutse ku butaka. Abapilote bari batwaye izi ndege zombi barimo bakoresha ikoranabuhanga ryitwa TFR, Terrain Following Radar, ribemerera kugurutsa indege ku butumburuke buto cyane aho ubwirinzi bw'ikirere butabona, kuko bagendaga bitsimba inyuma y'imisozi. Izi ndege ebyiri za F-15 Strike Eagle zari zatumwe guturitsa ibirindiro bikuru by'ingabo za Iran ahafatirwa imyanzuro yose ya gisirikare muri iki gihugu. Izi ndege zari zikoreye misile zo mu bwoko bwa GBU-28 Bunker Buster, za misile zidaturitsa ku butaka gusa ahubwo zinacukura zikarimbura ubuvumo cyangwa ibyumba by'imitamenwa biri muri metero 100 z'ubujyakuzimu. Gusa kugira ngo izo ndege zibashe kuva muri iyo misozi hagati zihite zituritsa ibyo birindiro, zari zifite kubanza kuzamuka umusozi ureshya na metero 4000. Bagera hejuru bagahita babona ibirindiro imbere yabo bakabituritsa, bagahita bakata bagasohoka mu kirere cya Iran gitaraganya. Ariko kuzamuka umusozi bakagera hejuru bivuze ko noneho radari yababona, kuko metero 4000 uturutse ku butaka n'ahantu kuri radari ibireba neza yitonze akantu ku kandi kuzamuka ukajya hejuru y'umusozi bivuze ko radari yari guhita ibabona byihuse, kuko nta musozi wari kuba ukibakingirije. Izi ndege zazamutse mu kirere zitegura kurasa, zisanga inyuma y'umusozi hari intwaro y'ubwirinzi bw'ikirere yari zitegereje mu bwoko bwa TOR-M1 ikorwa n'Umurusiya. Nta gutinda mu mayira, iyi ntwaro ikibona mu kirere indege y'umunyamerika yahise irekura misile ebyiri z'imigi ziva ku butaka zaka umuriro zinjira mu kirere zigiye guhanura izo ndege. Ako kanya pilote yahise arasa ibiflayers birangaza misile z'imigi, by'umwihariko izikurikirana ubushyuhe bwa moteri z'indege. Ibyo bihita bitangira misile imwe iturikira mu nzira itaragera ku ndege. Misile ya kabiri yaje yafatiyeho yerekeza ku ndege, birangira yisekuye ku gice cy'inyuma cy'indege y'umunyamerika ya F-15 Strike Eagle. Indege ihita yakiragurumana ihanuka butosho yerekeza ku butaka. Ubundi izi ndege z'intambara ziba zikoze ku buryo iyo zirasiwe mu kirere mbere yuko zisekura ku butaka ngo zishwanyuke, abasirikare baba bazirimo baba bagifite andi mahirwe yo kurokoka binyuze mu ikoranabuhanga rya ejection system, kuko pilote n'umwunganizi we iyo bari muri iyi ndege y'urugamba, intebe baba bicayeho ubwazo ziba zifite imitaka parachute ndetse n'imikandara ikomeye cyane, kandi izo ntebe ziba zikoranye moteri imeze nk'ishyirwa ku bisasu by'amaroketi cyangwa misile, ariko izo moteri zo zikaba zo mu bwoko bwa USRM, Underseat Rocket Motors. Iyo rero indege igize ikibazo cyangwa ikaraserwa mu kirere, aba basirikare bakurura imbarutso ibiri ku ntebe mu masegonda atageze kuri 2, iyo ntebe igahita yegera umusirikare ikamwizirikaho byo kumwikanyagaho, maze iyo moteri igahita iba activated kandi kaka ifite ingufu zikubye inshuro 20 ingufu zisanzwe za rukuruzi y'isi zizwi nka gravitational force. Izi ngufu zita zituma intebe ihita ishinguka mu ndege bwangu igatumbagira mu kirere, ku buryo indege ihanuka yonyine, abapilote bagasigara mu kirere bafite imitaka ya parachute ibafasha kumanuka bitonze bakagera ku butaka.
Gusa ariko iyi nzira abapilote bakoresha bitabara niba yizewe neza 100% kuko barebye nabi bayipfiramo. Ubyumve neza ko kubera ubwinshi bw'ingufu za moteri zituma intebe ishinguka mu ndege buhita bunavunagura urutirigongo n'andi magufa yo ku matako n'amaguru bya pilote ku rwego rw'uko agera ku butaka ari indembe. Aba bapilote iyo bari kumanuka umwe agukwe n'undi akagukwe ntabwo bagera ku butaka begeranye, kandi icyo gihe iyo bagikandagira ku butaka bahita batangira gushakishwa n'impande zombi kuko biba bizwi neza ko nubwo indege yarasuye mu kirere ariko abapilote baba bakiri bazima. Mu gukandagira ku butaka bwa Iran, abanyamerika babanje gusa nk'abahagarika ibyo barimo byose, babanza gushakisha abasirikare bagenzi babo bari bisanze mu matwari y'umwanzi hagati nta butabazi bafite, cyane ko abapilote baba bazi byinshi cyane bigirwa ibanga mu gisirikare cy'igihugu. Ubwo rero bafashwe n'umwanzi kaba kababereye kuko baba karanga ari bazima paka bavuze byose. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika kiri gupanga uburyo bwihariye bari kugaba ibitero, bakanavuga n'andi mabanga adakenewe ko yajya hanze ahari najyanye n'imikorere y'intwaro zabo nziza z'urugamba. Bivuze kubwo uko byari kugenda kose Leta Zunze za Amerika yari ifite gutabara bano basirikare. Kubera iturika ry'iyi ndege ryabereye hafi cyane y'umupaka uhuza Iran na Iraq saa 8:45 z'ijoro, nyuma y'iminota mike indege irashwe. Indi ndege y'urugamba y'abanyamerika yo mu bwoko bwa A-10 Thunderbird nayo yinjiye mu kirere cya Iran iri kuri misiyo yo guhiga abasirikare b'abanyamerika bari ku butaka bwa Iran baturutse mu ndege ya F-15 E-Strike Eagle yari yahanuwe mu mwanya wari wabanje. Iyi ndege yari ifite akazi ko gutahura hari abo basirikare b'abanyamerika yarangiza ikarangaza abasirikare ba Iran bari ku butaka kugira ngo batagera hari abasirikare babiri nyirizina b'abanyamerika kuko bari bahindutse imari ishyushye igisirikare cyose cya Iran kiri kubahiga. Ubwo iyi ndege ya A-10 Thunderbird yarimo izenguruka hejuru y'imisozi miremire yo mu burengerazuba bwa Iran, yabashije kubona aho pilote w'indege ya F-15 E-Strike Eagle yari yaguye, maze ibona hari abasirikare ba Iran bari kuhasatira bafite intwaro, ihita ibatangiza umuriro ku kanya w'amasasu ikoresheje imbunda yayo ya 50mm Avenger Cannon ibarasa igamije kubitambika ngo batageraho umupilote wabo yarari. Iyi ndege yahise irimbura convoy yose y'abasirikare ba Iran bashyira hasi bose mu kanya nk'ako guhumbya. Gusa ariko kubera urusaku rw'iyi ndege ukongeraho n'urusaku rw'iyi mbunda yayo mu gihe yari mirasa, ibyo byahise biyiraburiza uri ku butaka wese hafi aho arayibona. Kandi hafi aho hari abasirikare ba Iran bafite intwaro rutura zo mu bwoko bwa Manipad cyangwa se Manipotable Air Defense System, cya kibunda kinini gishyirwa ku rutugu cyaremewe guhanura indege z'intambara. Iki kibunda abanya-Iran nicyo bakoresheje bahita barasiye indege ya A-10 Thunderbird yari yaje gutabara. Iki gisasu cyaturikije igice cy'inyuma cyariho moteri z'indege kiraka kiragurumana. Gusa pilote wayo yagerageje guhangana n'iyi ndege ngo idahanuka butosho, arwana nayo abasha kuyisohora mu kirere cyo hejuru y'ubutaka bwa Iran ashaka kuza kuyiparika ku birindiro by'abanyamerika muri Kuwait ngo bahite bayizimya ntiturike yose. Gusa ariko ntibyamukundiye, indege byaje kurangira ihanutse bucumu yitura mu mazi y'inyanja hafi y'umuhora wa Hormuz, ndetse na pilote ayipfiramo kubera gutinda ahangana nayo akibagirwa kwitabara. Saa 9:15 z'igitondo Leta Zunze za Amerika yahise ihagurutsa abasirikare bayo beza ba mbere mu gutabara no kubohoza ndetse no guhungisha ibyashimuswe cyangwa bashimutiwe mu matware y'umwanzi. Ni Special Force yitwa 82nd Division niyo yoherejwe gutabara abasirikare babiri b'abanyamerika bari ku butaka bwa Iran. Muri ayo masaha asatira urukerera, iyi Special Force yinjiye mu kirere cya Iran, abasirikare bayo bari muri kajugujugu ebyiri nziza z'urugamba zo mu bwoko bwa HC-60W ziri kumwe n'indege nini y'intambara ya HC-130J yikorera intwaro z'urugamba ikanikorera ibikoresho byunganira abasirikare ku rugamba birimo nka radari, kongera amavuta kugira ngo kajugujugu mu gihe ziri mu gikorwa zijye zifatira amavuta mu kirere zirimo no kurwana ku kanya zitiriwe zisubira ku birindiro. Ni kajugujugu ebyiri zari zifite amazina y'amakode y'urugamba, aho imwe muri yo yari yiswe Pedro 11 indi yiswe Pedro 12. Izi ndege zose zinjiye mu kirere cya Iran zigendera hafi cyane y'ubutaka kugira ngo zitabonwa n'amaradari. Ubyumve neza ko nazo zaciye hagati muri ya misozi y'ibihanamanga hamwe hari haciye indege F-15 E-Strike Eagle mbere y'uko iraswa. Saa 10:45 z'igitondo abasirikare bari muri za ndege babashije kubona ahari pilote umwe binyuze mu ikoranabuhanga rya infrared strobe. Ubundi infrared strobe ni agakoresho kamuri ku rumuri mu kirere rutagaragarira amaso ya muntu, ariko urwo rumuri rukagaragarira ibikoresho by'ikoranabuhanga kabuhariwe mu kubona ibyahishwe birimo nka night vision. Rya koranabuhanga n'ubundi risanzwe rifasha abasirikare kubona mu gihe cy'umwijima nta rumuri ruhari.
Aka gakoresho rero abapiloti batwara indege z'intambara barakagendana kugira ngo nibisanga mu matware cyangwa se ku butaka bw'umwanzi bagacane, maze bagenzi babo nibaza gutabara bamenye aho bashakira batiriwe bazenguruka igihugu cyose. Izi ndege rero zikibona hari umusirikare wabo w'umunyamerika, imwe muri zo yaramanutse ku butaka ngo imufate, indi sigara mu kirere irindiye umutekano w'abari hasi yitegura kurasa urabasatira wese ikoresheje imbunda nini ya machine gun yo mu bwoko bwa 50 caliber machine gun. Indege yamanutse ikigera ku butaka, abasirikare bari kuyivamo ngo bafate mugenzi wabo wari wakomeretse ngo bamwurize indege. Hafi aho hari ubwitsimbo buteretsemo imbunda nini cyane y'ubwirinzi bw'ikirere yo mu bwoko bwa ZU-23 ikorwa no mu Rusiya. Bivuze ko aka kari agatego batawemo n'ingabo za Iran, yarambushi yateguwe neza. Ako kanya iyi mbunda yahise ku rumuriro w'amasasu ubudahagarara ku ndege y'umunyamerika kajugujugu yari yasigaye mu kirere irindiye umutekano ya ndege yari yamanutse ku butaka. Iyi ndege abanya-Iran bayicucumyeho amasasu bayitegeye naho guhungira ifite, maze irahanuka yisekura hasi. Iyi ari misiyo yo gutabara ihinduka iyo kwitabara bahunga. Ikibunda cy'abanya-Iran kirahindukira gitangira no kurasa kuri ya ndege yari yaje ku butaka ngo ifate umupilote. Muri uwo mwanya ariko ya ndege nini ya HC-130 yahise itabaza isaba ubufasha ku birindiro bikuru, bohereza indege ebyiri za F-35 z'indwanyi kabuhariwe. Saa 11:02 z'igitondo izi ndege ebyiri za F-35 zari zimaze kugera aho byarimo bibera, maze zirekura misile ebyiri zisekura hari ikibunda rutura cy'umunya-Iran kiraturika. Abasirikare bose bari basigaye bakiri bazima, ndetse na wa mupilote umwe bari baje gutabara, bose bahise bipakira mu ndege imwe ya kajugujugu ku rwego rw'uko iyo kajugujugu yahagurutse ku butaka ikaremererwa ku buryo itari kibasha kugurukira kure y'ubutaka, kandi bagombaga guca hejuru y'imisozi miremire ngo basohoke mu gihugu cya Iran. Byabasabye kongera guca hagati y'imisozi y'ibihanamanga kugira ngo babone uko basohoka mu gihugu. Saa 11:30 z'igitondo nibwo indege ya kajugujugu ifite kode ya Pedro 11 yasohotse mu kirere cya Iran yinjira mu kirere cya Iraq. Gusa ariko bari batabaye umusirikare umwe wenyine kandi batumwe gutabara babiri b'abanyamerika. Bivuze ko wa kabiri yari asigaye mu gihugu cy'umwanzi wenyine nta butabazi, batazi n'aho ari nyakuri kandi akiri muzima. Igikuba cyahise gicika mu gihugu cyose cya Iran. Abasirikare b'igihugu hafi ya bose batangira guhiga bunyoni umusirikare w'umunyamerika wari wasigaye ku butaka bwa Iran, kuko abanyamerika bari batabaye umwe muri babiri bari mu ndege ya F-15 Strike Eagle. Ibaze ko leta ya Iran yashyizeho igihembo cy'ibihumbi 30 by'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika, akaba hafi miliyoni 80 ku muturage urafasha abasirikare ba leta kubona ahantu hari uwo munyamerika, kuko nubwo ari ku butaka bwa Iran, yaba Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa Iran, nta n'umwe muri bo wari uzi ahantu nyakuri hari uwo musirikare. Ubyumve neza ko nyuma y'uko ya ndege ya mbere ya F-15 Strike Eagle irashwe, maze abapilote bayo babiri bakayisimbuka, umwe agatabarwa nyuma y'amasaha make cyane n'abasirikare baziye muri kajugujugu, undi we niyabaye umunyamahirwe kuko we nyuma yo gusimbuka indege akoresheje ejection system byarangiye yituye ahantu runaka mu misozi miremire yo mu burengerazuba bwa Iran. Uyu yageze ku butaka yakomeretse cyane, gusa kugira ngo atabarwe nk'undi musirikare wese wari waratojwe gukora ibishoboka byose ngo arokoke, byamusabye kurira umusozi wa kilometero 3 nubwo ari yakomeretse ari kuvirirana ahantu hose, kuko hejuru y'umusozi nibwo ari kubasha gutanga sinyari kuri bagenzi be ko akiri muzima, bakamenya n'ahari maze bakaba bamutabara, kandi akohereza sinyari irimo amakode y'ibanga, kuko iyo avugira ku cyombo n'abasirikare ba Iran bari guhita bamwumva bakamenya n'aho aherereye, kubera ko igihugu cyose cya Iran cyarimo kimuhiga hasi hejuru. Ikigo cy'ubutasi cya Leta z'Ubumwe za Amerika CIA cyahise gitangira gukwirakwiza amakuru y'ibihuha ko umusirikare Iran iri guhiga amaze gutabarwa kare, ubu ari mu biganza by'abanyamerika kandi babeshya, ahubwo ari ukugira ngo abaturage ba Iran bacanganyikirwe bacika intege ntibakomeze kumuhiga. CIA inatangira gukwirakwiza amakuru y'ibihuha agamije kurangaza no kuyobya abasirikare ba Iran kugira ngo bakomeze kumushakira hatari. Ibyo byafashije umusirikare gukomeza kwitsimba nawe umubonye, kugeza ubwo mu ijoro ryo kwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 5 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026 ku birindiro by'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika muri Kuwait no muri Qatar hahagurukijwe indege nziza z'urugamba zirenga 130 zirimo izindwanyi kabuhariwe, kajugujugu, amadrone, kugera no ku ndege z'ubwikorezi zikorera amavuta n'intwaro. Izi ndege zose zari zoherejwe kuri misiyo imwe yo kubohoza umusirikare w'umunyamerika mugenzi wabo wari ku butaka bwa Iran mu bwitsimbo ari guhiga.
ni igitero kinini bagabye kuri Iran bise Operation Rescue and Search Combat. Kikaba igitero ahanini cyari kigizwe n'ibinyacumi by'indege za kajugujugu nziza z'urugamba zigezweho zo mu bwoko bwa Black Hawk zari zitwaye abasirikare ba mbere mu beza b'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Izi ndege zarimo abasirikare bahumuye bagize umutwe wa mbere udasanzwe mu isi wa Delta Force na US Navy, bose bayoboye urutonde rwa Special Forces za mbere zitinyitse ku isi hose zoherezwaho rukomeye ibintu byananiranye. Saa 8 z'ijoro indege zirenga 130 z'umunyamerika zinjiye mu kirere cya Iran mu ibanga rikomeye zigendera hafi cyane y'ubutaka kugira ngo zitabonwa n'amaradari. Izi ndege zose z'urugamba mbere yuko zitabara umusirikare wabo nta buhubutsi bujemo zabanje guparika ahantu hitaruye mu butayu mu bice byahitwa Isfahan muri Iran mwimbere kure cyane yahatuye abaturage, ahari ibirindiro by'ingabo byatawe bitagikoreshwa muri kilometero 18 uturutse mu mujyi wa Shiraz mu majyepfo y'intara ya Isfahan ho muri Iran. Izi ndege zose zinjiye mu gihugu cya Iran radar zitazirabutswe kuko zari kumwe n'amadrone meza ariho za kamera baje baza ahantu bagiye, ndetse biraborohera kumenya ahantu nyakuri ku musozi wari uriho umusirikare wabo wari wakomeretse. Indege zarimo abasirikare badasanzwe ba Delta Force na US Navy zaramuzengurutse mu gihe bitegura kumwuriza indege ngo bahite bakata basohoke mu gihugu. Ako kanya ingabo za Iran zahise zihasesekara zije zikurikiye ahari urusaku rw'amakajugujugu barababona. Ingabo za Iran zihita zitangira gukozanyaho n'ingabo za mbere zitinyitse ku isi z'abanyamerika. Mu ijoro hagati umuriro uraka, abasirikare bombi batanamo, Delta Force na US Navy hejuru y'umusozi bakoranamo n'abasirikare ba Iran bari bagose umusozi wose. Abanya-Iran barimo barasana n'abasirikare ba mbere badasanzwe mu isi icyarimwe kandi banahangana na kajugujugu zabo basirikare zari mu kirere. Bararasanye ibisimba birataruka, abanya-Iran barimena ku bwinshi kugeza ubwo abasirikare b'abanyamerika byatangiye kubakomerana kwivana hagati birabacanga. Batabarwa n'indege z'urugamba nziza zigezweho ziteye imbere za A-10 Thunderbolt ziba zikoranye imbunda nini. Mu gihe izo ndege zacucumaga amasasu menshi ku butaka ahari ingabo za Iran nazo zirasa kuri izo ndege birwanaho, abasirikare ba Delta Force na US Navy bahise bafata umusirikare wabo n'ubundi bari baje gutabara, bahita bamwuriza indege nabo burira za kajugujugu zabo bahita biyanura ku mirongo y'imbere y'urugamba bigishyushye. Gusa ariko muri iryo hangana ryose hagati ya Delta Force ifatanyije na US Navy SEAL Team 6 bahanganye n'ingabo za Iran, mu minota mike cyane Iran yabashije kurasa indege ebyiri nini z'ubwikorezi na kajugujugu enye ziragurumana zirakata zisubira ku birindiro barimo bakoresha byatawe. Izi ndege zose umunya-Iran yarazirashe yihanukiriye ku rwego rw'uko zitari zikibasha kwivana ku butaka. Ibyo byatumye indege zari zikiri nzima ziza gufata abasirikare bari muri izo ndege zarashwe ngo bahungishwe hakiri kare bitarabakomerana, maze indege z'indwanyi kabuhariwe za Leta Zunze za Amerika ubwazo ziturikiriza indege zabo bwite zari zarashweho zigakwama basigira umuyonga kugira ngo umwanzi atazifata miri, kandi ziba zikoranye ikoranabuhanga ry'ibanga ku rwego rwo hejuru badashaka ko rigera mu biganza by'umwanzi, bahitamo gusiga bazigize ivu burundu. Bo ubwabo biyangirije indege zihagaze arenga miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika kugira ngo batabare umusirikare wabo umwe gusa. Niko bavuga ko byagenze, ariko siko byagenze 100%. Ni umusirikare nyabaki ushobora gutuma igihugu gihagurutsa indege zirenga 130 woshya bagiye kubohoza perezida? Bishoboka bite? Noneho bakanarenzaho bakanitwikira indege zabo bwite zabahenze. Suko umunyamerika akora. Yibaze gukora operasiyo nini nk'iyi ngiyi irimo abasirikare ba mbere ku isi batinyitse, maze uwo bagiye kubohoza ntibamwerekane ngo abaturage bamubone cyangwa ngo batangaze amazina ye. Mu kuri kuzuye ubushishozi ni uko uyu musirikare yapfuye kera apiriye mu misozi yo mu burengerazuba bwa Iran, yishwe n'ibikomere yavanye ku gusimbuka indege kuko yari ari kuvirirana ari indembe nta n'icyo kurya afite, kandi yajya habona abaturage ba Iran bari guhita bamuhururiza. Bivuze ngo yavuye amaraso paka apfuye apfira mu misozi miremire ya Iran mbere yuko hari umubona ngo amwice cyangwa mutabare. Ibaze nawe ako kantu, ni gute umusirikare bavuga wari uri kuvirirana yabashije kurira umusozi muremure wa metero 3000 akabasha kugera hejuru mu mpinga? Ibaze ko izi ndege zose ziza kumutabara aho zaparitse hari muri kilometero hafi 300 uturutse aho bavuga hari umusirikare wabo w'abanyamerika. Ni gute ujya gutabara umuntu ugaparika kure ye umeze nk'uri kumuhunga? Ahantu Leta Zunze za Amerika bigaragarira koko zabeshye nuko aho baparitse hari muri kilometero 100 gusa uturutse ku nganda nini zicukura zikanatunganya uranium mu mujyi wa Isfahan mu majyepfo ya Iran. Aha rero niho bisobanukira kuri irya joro burya Leta Zunze za Amerika itinjiye muri Iran igiye gutabara umusirikare wayo nk'uko babivuze, ahubwo binjiye muri Iran bafite umupango munini cyane wo kwiba ubutare bwa uranium yari mu nganda zose za Iran ahitwa Isfahan.
kuko ntibisobanutse ukuntu Leta z'Ubumwe za Amerika yinjiye muri Iran ikoresheje indege zirenga 130 igiye gutabara umusirikare umwe gusa, kandi muri izo ndege zose harimo izirenga 30 z'ubwikorezi. Zari zije kwikorera iki ko bari baje gutabara yari umuntu umwe gusa? Igisubizo ni uko arizo zagombaga gupakirwamo ubutare bwa uranium bari baje gusahura muri Iran. Gusa ariko ibyo bari bateguye byose ntibyagenze neza, kuko basanze umunya-Iran bategereje barahangana karahava, bigera ubwo Iran yatangiye guhanura indege zabo za mbere zitinyitse z'urugamba imwe ku rwego rw'uko abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika nabo ba mbere batinyitse biboneye neza ko baraza kuhashirira, maze burira indege barakata basubira inyuma kibuno nta maguru mu kwirinda ikimwaro n'icyasha ku ngabo za mbere za Leta z'Ubumwe za Amerika zitinyitse, maze baraza batubeshya ko wari rya joro babohoje umusirikare wabo wari wasigaye ku butaka bwa Iran. Byahebyo kajya ko ahubwo ibyo bari babonye muri iryo joro ari nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Ikibazo ni Iran yabiri kurwana yonyine uru rugamba rwose? Duhurire mu bice bikurikira kuri uru ruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation cyuje ubuhanga ndetse n'ubushakashatsi bwimbitse, musobanurira ibigirwa ibanga byose ku ntambara ya Iran, Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.